реставрация қылу, немесе қайтадан жаңадан құру. Сол бойынша үй айында жаңа мешіт. Ташкент облысы Жоғарғы ауданы Жамбыл ауылында Мемқамыр Жамбыл мешіті 3 ай ішінде осы аяққа тұрды. Бұл жерде негізінен қамилардың жәрдемімен көрші ауылдағы ағайындар, Қаратүген, Қорсайым, Сақтар, Нақыс Сауыттар, көшедегі Шебен зауыттар, мынерде бетон мешалка, ауылдың ағайын азаматтарының арқасында міне 3 айдың ішінде осы көрініске жетті. Құда қаласа, жылдың ақырына дейін осы мешітті бітіріп, бүгін жиылған ағайындардың домбазасарын істеп жатырмыз. Барлық ағайын түгел жақсы келді, барлықтарына рахмет айтамыз. Бұдан кейін мынау Тағарапананың домбазы болады, бұған да бәріміз келіп, төрттеріміз түгел, бұны да бітірейік. Бұнда кішкене болған жоқ, 21-ге 7. Размеріне барып алдымыз. Бұған да ағайындар көбірек келді, қатысып, кейін әр күні, әрбір атадан егіп асар болады. Өте рахмет. Келіп осы халықтың ынтымағының арқасында осы дәрежеге 3 айдың ішінде жетті. Яғни да Құда қаласа қолдап қуаттап тұрса, яғни Құда қаласа жаңа жылға дейін жақсы бітіріп, барлықтарыңызға рахмет. Алхамдулилlah, міне Жамбыл ауылында Құда қаласа міне Мемқамыр мешітінің асары болады, ломбаз асары. Елі бұла астем деп халыққа сапатқа әрекет қылатымыз міне. Алхамдулилlah, Аллахқа шүкір, иманды адамдардың барлығы міне бұл жерде асар келген. Құда қаласа мешітті етірап туалын алып нәсіп айласын. Аллах өз қуат берсін. Амин, Аллах. Елдің бірлігі міне адамдар істеп атырмалары. Міне рахмат балдарға. Жақсы. Құда қаласа бітірсек, мына осы жерде кіріп, осы жерден намаз оқысақ, Құда қаласа бәрімізге Құдайдың үйі бітсін әйтеуір. Құда қаласа бітіреміз. Рахмат. Рамонға бияққа, Рамонға бияққа, Келіңіздер, көбірек келіңіздер бияққа. Көбірек Ya videoga oldin sen Ahmet. Ya. Baklashka suv ver. Tamaqqa chiqib deydi. Evet. Temizim ben.
Bizim zamanımızda adamlar olsun ya. Harika kaldı vaktine geldi. Harika kaldı. Ağaylar, olamız deb bazı qarashgan. Keyin balkonlarni aytamiz. Hal jelde qo'l bo'lsin. Yerda tushib, bola chaqalar omon bo'lsin. Yallah, Hakan Camal, Cazbat, Yasır, Safar, Maliyat, Muhammed, yerimiz yurtumuz zaman oldu, canımız bağlarımız zaman oldu, yerlerimiz kavgası, ne kısamıdır, ne Çeçenin başlarında benim öptü var burada. Kaç demeyin. Baş boşun kaldırın. Yaşlarımızın ömrüm değerine kurbatın kılmışlarımızga kutu bayandı olsun, el tutumuzga bilimim, ağıl yesin, kirgizesin, bekem şay olsun, hizmet kılastan bağların ömrü uzak olsun diyen diye sağ olsun, Allah'ın hizmet istifilerini dergahında Allah'a. Yeteriz kaldı. Tülevat, Kesmen bu şey. Allah hoşçakalın.
الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وزادهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صواب تلاوتنا من القرآن إلى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع المؤمنين ومن المسلمين على الأحياء والأموات يا روح القرآن صاحب أسناد أولياء أنبياء Peygamberler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ana şu joylarda hizmet kılayotganlar katta kishilar hammalar vasıllar bergan. Allah'ın beytiga, masjidga xizmat qilgan bandalariga va'dayi bor. Jannatlarda qasr va'da qilgan, o'sha qasrlarga ato qilgan. Hammalar moddiy ma'naviy xizmat qilayotganlar umrlarini uzoq, yo'llarini sog' qilib, mana shu yerda azon iqomat duolar bo'lib, xalqimiz, elimizga, dinimizga xizmat qiladigan fayzli makonni o'zing yori madadkor bo'lgin, ishlarga rivoj bergin, kasblarga barakat bergin. Asrlar davomida islom dinining fazl marhamatlarini, ilm ma'rifatli yoshlarimizni, elimizni qalbiga joylab qiladigan fayzli joy bo'lishiga o'zing nasib aylagin. Xizmat qilayotganlarning hammalarini umrlari zotan jonlari sog' qilgin. Allohumma robbana asina aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min hadhihi dunya wa azabil akhirah wa sallallahu ala khayri khalqi Muhammadin wa ashabihi ajma'in bi rahmatika. İsterim geri olsun. İsterim Jastara kuat olsun. Kinoga tushlasdan kino. Nega Ve sağı gülüşü salaversin da. Gülüş. Sabah. Bura koy. Ne pemain gitu. Stop pemain. Bura koyinglar. Var ekan bu. Bu biz göçtük. Ne kalktı? Zaman alabilir miyim? Kask var, kaskamız. Kask
Tarikat, marifat, şarikat, hakikat, 40 farz bilip gamlamasınlar. Amin. Bak karasın, kıdırdarsın, ketkez devletken peyil versin, el yurtun amaçlığın tımak birligimdirsin. Münasibetken isterimizge Allah Taala bereke versin. Kimki katışkan bolsa, ömürleri uzak bolsun, denleri sağ bolsun. Birge kelgen adamlar bayağı burunda söz zoruna bil töründen sıy tartıp kalken körkömden savladı sarkılmay söz atakta Abılkasım Ferdowsun deydiğin babamızday alım bolsun. Birge kelgen Kuda kalasa bitse, osu el yurtumuzun jastары tarikat, marifat, şarikat, hakikatı biletin, 40 farzı biletin alım bolunlar. Buna yürüyetin yollarında her bir kadamda turu basınlar. Kim ki buna kul hoca babamızın Allah'a münacatında sonda açılgan ki kim ki menin ilimime bas koygan bolsa yüzüge girse karımaydı, denesi girge girse sürümeydi degen. Bu ilimden her daim özlerin talap kılıp sıvagalarını alınlar. Kim ki ilimi yürüngen bolsa yüzü jarık boladı. Ilimi yürgen jeri durust boladı tuğru yolda. Allah'dan nime tilesin tileklerini de Allah'a bergayında kabul kılatın boladı. Dua menen elge göredi, жаңбыр menen жерge göredi degen. Buna bizim kanlı elimizin barça jastары ömürlerin uzak bolsun. Allah'dan nime tilegen bolsan tileklerini de Allah'a bergayında kabul kılatın. Kelgenderge de buna ağayınlarga da benler sağ bolsun. Azı gök koğan üleşlerini Allah'a dergayında kabul kılıp ömürleri uzak bolup Allah'ın nefretlerini dergayında kabul kılıp. Rahmet o balдар yaxşı. Alades. Budan artık momaydı özeyim. Kvadrat metr Osman barabar. Sebebi bunun ortasındaki boş yer köp de bunu ısıtlaşıyor bular. Sonun için yana bir gruppalar ter basarga aytamiz. Bas tutturumuzlar. Bugünkü kelgen jigitler barlıkların hizmetlerine rıza bolunglar. Rahmet. Kulak salыңдар. Bireuni kat söylep koygun bolsa özür. Biroq mынау menin akemning joyi emas. Sayıp degenin akesinin joyi emas. Bu осы elдің барлығымыздың жайымыз. O'sha yerga ibodat qilib, Allohga siyratib yerimiz bo'lsa, so'ng shu yerga kim niyetken armon qilib, ne niyetken bu asarda qatnashgan bo'lsa, armonlarini o'rnasin. Hech yomon ko'rmaydi. Rahmat. Endi o'zi 2 oy ifade bormish. Sog'liqda ham yaxshi, uyligida ham sog'liq. Mayli sharoitga qaraysiz. Mablag' ish ko'p. Yo'q, bizdan turib olgan yaxshi. Mayli. Inshaalloh. Biz kelamiz. Hozir o'zingiz bitta o'qiyapsiz. 15 ta bitta o'qiyapman. Endi Narvonda borasiz. Amına sakıtı orası. Ha, tamam. Az önce başladı. Şimdi siz hiç kaç yapıyorsunuz? Ha, o güzel. Şimdi çıkıyor. Daha da yapacağız. Şimdi gelendeki hayvayı var ama bayda güzel hayvan. Yani atacağım oğlunu. Hatta bir de mantık tutması. Traktörle çıkarır. Dediğim tutmalı salıp. Gaz çırağı, gazolle, hançeler, bunu böyle.
Taş ettim. Hadi diyor. Allah.